Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite biftek u vinskom sosu. Obe glavice crnog luka isečemo na četvrtine. Krompire isečemo na duguljastu parčad. Sitno isečemo preostalu glavicu crvenog luka. Biftek isečemo na parčad. Parčad bifteka rastenjimo kuvarskim čekićem. Posolimo ih. Pobiberimo. U tiganj na šporetu stavimo puter da se rastopi. Na rastopljenu puteru ispržimo šećer. U tiganj dodamo karanfiliće, četvrtine glavice crnog luka, lovorove listove, vino i mešavine začina. Posolimo, pobiberimo i promešamo. U grill tiganju na šporetu stavimo maslinovo ulje da se zagreje. Na zagrejano ulje stavimo parčad bifteka da se isprže. U šerpu na šporetu stavimo da se zagreje maslinovo ulje. Na zagrejanom ulju ispržimo sitno isečeni crveni luk i parčad krompira. Listove žalfije iskidamo sa grančice, dodamo ih u šerpu, posolimo i promešamo. Tanjir za serviranje ukrasimo sa 4 lista zelene salate. Na svaki list salate stavimo po jedno parče bifteka. Na sredini tanjira serviramo krompir sa crvenim lukom i žalfijom. Između parčad bifteka serviramo ispržene četvrtine glavice crnog luka. Parčad bifteka prelivamo vinskim sosom. Ukrasimo grančicom sveže žalfije. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 30 minuta.